Umayak man, Benson, anak ko. Sumrek kayo, Nana. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwarta no at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan niya. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga ron maiwasan timangan iti bawal, anak ko. Makaramramanak nga minukwa. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan niyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka, anak ka. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmang turay may sak? Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, Nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apa yan, Nanang? Anyat nasakit kada kayo? Umunod kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Nalala, ito gawyo. Agyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag na raw anak ko. Iso nga ay agsaksakit man inti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amauk ako mikum ka. Agpakuyog aktokin ni tatang yawn. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O, anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man na Inartista ak manon ida. Eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may, nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta di ta istaw. Tama nga no mabisinan ta. Sige na tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manang si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iti inggatang mo ngay. Inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaganak mo tad. Iso nga in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Dukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga ron. Ano kasta? Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taada inggatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi Nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay.
Wen, iso adi kay maupupay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo at damat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta na ikisapmutain. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Tadaanak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak me. Tumawat kayo kit di manin anana. Alala, tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay, natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at mga nag-infect di sa akan ha. Ay madanaga nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni jay balay da dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Ta ipa-ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay sakan ako limtag. Anya? Kasano ang natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awam pa'y nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema da ita. Nakabailak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo iti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, di ipagbo a perlita. Apay anatay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaunti makaamo iti dayta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y ti bayad may barok. Ala, dumsaag kan lakay. Away, nay, kaslawan mo, tao di tabalay na bayaw. Awan sama ti aglamlamay. Ala, mapantan di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanan ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya!
Nay, asino talalya abirat? Ako di mo natay ka na abirat perlita. Anya natay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay din na be. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Ay na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan tako namat nga may tayo ni ipag. Alyahan na tayo sasawamot manang, awan mo timbag magakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kamsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balen tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Nagbati ka pa'y dito'y lakay, wine. Rayom ti pumpaw. Nakababain mo no agawid tadagaws. Anya, paparam ngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ading wine. Agsubli akto mo laan. Basta urayon nak, wine. Ay siya, si Kanti agbatay siya ti agawid. Si Kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodan. Lala, agbate ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may adda ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaad dun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mangpaadaw iti kwartak iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon? Alang araw, ang jak pa'y lagaw awid ijay balay may. Tamangan no mapandagiti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige, umay kayo pa'yla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo tananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man da cellphone ni tatang. Ngam dinamot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Han nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga rodan ngay. Sayang, jay na ipaahabak mo Sumabot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tatiam mo da kat ada ijay ospital nila kay mo. Nalain kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya't maoperakin ko nanang.
Kan, apay saan mi makontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anyat maopera ka ni tatang? Jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asa ka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Urayan dak, sumuro tak iji ospital. Isa na yun, anak ko. Ay na, mataktak ka laang no sumurot ka. Sa nabalay, takabailak mait abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiidain ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iji ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay. Kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan mo ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y nakadigaws ka nakasukat. Itid mo ti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga ron ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kami to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan tayta. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana. Tanag yun ay, O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga ron. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na. Nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak irwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon. Mabiitak lang, nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana. Tama pa na ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit mo noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay. Hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaisoan na ospital kayo. Anya? Ay nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbod. Dila agbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami iti ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Anya? Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan.
Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba kang awam mo tayo. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mga kwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakit ka? Adyag pampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana ngagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwarta ayaw. Ala, agawitan ko na. No di mo kayat nga uludin ka ayaway. Ay, Ala, away. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunanidar na. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gonggo na madang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbod. Gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam ulbodam. Agasam nga iti dinaw-dawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon pandak ijibalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw. Tapno nagnakam ka. Agdatlatin santa utek mau. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilan. Tanay kasi mo. Wala nga ron makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Adoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayaw. Ay, Ket, pagyamanak ano ikandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mikan ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanlugan may. Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo ta agaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kin nila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae.
Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayjay akabsat yu anak ko. Umagon ka ditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi ag sakit ta ulom buyeng, ket nahang over ka manen. Kastala ka nayo nun ter aramidam, di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Nakayo man lang ti mapanagpastor ta maturog akpay. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. Adday je balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen iso anagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay. Agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawid ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw anak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Ay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa'y lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatan. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan ti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang, bumulod man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ako may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumot laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buyeng. Asino kumangay dayta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dati nga bagbagayon nanang. Awan mo tar-arma ka dyan. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buyeng ijay daya. Diyakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae.
Ay, jak ang mulakay. Nuan niya tipod no. Tawan mo ti aminin na. Ay, kasta. Mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas ang nagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Boying a babae. Kat nakilugan kadakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buying. Ay, kahit nasaya at ba't atap no mga sawan. Kayat ka no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan ang napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay, anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyain. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Masino aya tinangin dandanon kada kayo tinay ta adamag. Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakos na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak ka. Basta awan no biyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't mimutla ang amaamuan ti agpayso anak ko. Tanubilang pudno dayjay adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot man ito adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na, Boyeng. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na, nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakda ka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan da manan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, Boyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko, nagpaskenda ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, Boying. Huwag Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman Boying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Lupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adda mo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikadat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang?
Basta di mo pala ibagbaga, ta sa anak pa'y anak kasagana. Urayak ti umno a panawin, a panangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am-am-am ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, barok. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano nga'y ayam amunak iti pamilyam? Saan pa'y nga ita, tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabidbiglaan ida? Ni, agbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Anya ka di day tarita. Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw. Amo ka din inalangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y nang ibaga. Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinobya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpot ni tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kasanulaangan ti Biag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Buyeng. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti day taading ko. Iso pa ati dugang pa iti pasensyam kan inanang. Makaamiris to mo lang day jay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti Biag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Taamangan no di nakabailan abyagan dagiti akin Apay, awan pa nagtalek mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay.
Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyamaw. Abangan no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tiyag kalay sa kantinang biyambo yaing. Buwan ko matatang. Ay, kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangtang talapasan min ti agmulay tinatang. Wan anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaeng dayjay, saan itan, tanapatig kayo umeten kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwen to'y anak ko. Gimageten, saanen akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Agpaisaw? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodonay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wan, nanang. Amba, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbangpot idi rabay. Jakpay kitamo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanak ko. Saan yu asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw Permiti sakit ti ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay, sus! Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantaman na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ang tapelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbangam. Gagangay na Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga ron. Mapanta inton rabi Napartagkan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang madatiarak no salta ngay busan. Sa pa'y nagina. Pare ambo. Itaang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka lang tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, tantanugan da kan! Ay,
Tambaw, anak. Apay, anya tinapasamakin ka. Isos, nablakaayan kamutan. Nanang, Ay, garda, apay. Anyat napasamak dito'y gayam mo. Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pagiinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na iti matak? Nasakit ka niya may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawidak ngayon, nanang. Apay, di mo malagay, tinapasamak hindi Rabi ay anak kao. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang. Intulod na ka ni Garday di Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya, tatang. Ay na, naut-ut unay iti matak. Ay, yan kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartek mau. Sikamot lang, tiyagbalin na kaasay, iti kasta nga araramida manakaw. Pagnakim ka nga minay, balbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, anti matam? Naut-ut nga pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ikot, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano day ngay? Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saron pare. Agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Nautput na talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anyangay nga rin kiti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak, nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italim, taga mata, manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man, danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang bigay gay. Inak man, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto, tatang. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan, ti pan nakadanog mau anakaw. Saan, tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrag kan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ka iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan.
Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. No maminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y kani manong mo agar daw. Oh, nya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta impesan. Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, katuna pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapa tayong ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mat. Sana kun nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta. O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo iti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanan ti sweldom. Wanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakay. Saan nga tamanay nga agaway? Ay na, agubor time day jay na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea. Anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala rin agasawa. Anya? Di na sasawang la kayan. Kasano ko mga agasawa da, kay tumboy mo, jay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Di na bagbagam mo. Intong pimbod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigar daw. Anak may bagak. Nabay na kumaid. Anya ka di dayta nga pare. Ang amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di. Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kamsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagpalin na bayaw mo. Pari ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Awat problema?
Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuna. Tay talaga yan pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak man mo, pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya! Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartik mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Oh. Mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagar mo. Ta saan ka na bartek panay. Mabay na, pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka maikari ka ni Angie ta nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siya kat mamartekak. Di nakmutla kayat da niya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumana untuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom? Manong ambo, manang garda? Ay kat kasta talaga ading ko. Silpo ti Biag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang dadaan kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo? Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto da iti pulutan may kanembo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawin akong larigar daw tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita paneta. Adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga Natumbungan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ay? Sana pa mo na nabartag pare. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo. Ijay silid ni Angie, ti pagturugam. Ay, sana kababayin. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kursunadam ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may kari ti kabsat mo. Nasingpo tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sarin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madinsa magtiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasya ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Mahulawak kan ti.
Kan maditi dyan ko. Dan samot nakan ko anay kontray ti dyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni di ospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama sikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyo, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ama ta sikug mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ambak! Anay ko, hindi ka matagkasta, pa, Ricardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Pagyalangan ti sa wandag iti tao! Kasano akon? Di ka mo't baybayan, pa, Ricardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mo't ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto timbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pakaragsakan pa iti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw! Kay, anyat ko na ni Garda ngay. Kagura nakngarod na lang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kit Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kit kagura na nga raw di anak na. Ay na, di pagdanagak. Amanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan. Kanil ko namat di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namat apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nan to. Apay no, agkasar kayo lang ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo ta. Unmat ngamin garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, Manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yu. Alan, balasang ka. Uwain ko na ba? Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walugaro da. Winan! Basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, garda. Bun nga ron. Tingingas mo, mit. Nagsaur ka. Kamot amin ng timmalaan na. Siya tinagrigat na nang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga ron ti amana. Uy, naragsak gayan ka da anak na, garda. Bun nga ron. Jakmot mailadawan ti kinaragsak ko ang buong. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidjamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmat. Ta inidjamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwi nang buong.
Ket agyamanak, tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta, kunami di, ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jak mo't lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pa kaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarak. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa tisweldo dagiti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad da giti asawa da giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyag kahit masawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, no mabalin, di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di naklangamin maawatan, bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta. Sika na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't Nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga maapay abaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tengatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawaan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker man. Mabayag ko nga usaran na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day taasuot ka. naa. Saan matamasapol ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runak kat adan anak ta. Siya tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika. Taawan, amom ka nagiti branded na gamgamit. Ay, pakitak man nagiti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado itinginginaan. Uray saan na de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan nagijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmay. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes adagita anak mo ti una mapanunutan. Saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka nagijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta niti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samot ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan la ti hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan mi laangan Kasta aya. Ni, natapukan mo ti sapatos ko. Natapukan na. Barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man J. Mall.
Sana nakasail ngam ginatangkulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam to'y gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadong, kagat-gatang mo. Bueno ta, branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, anay, pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan, Yaskay. Pati ta pantalon mo, barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpaudi tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit, lagi tiyo bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto iya ref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot wambakan. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon awan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta no ammum tagimped. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsum nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kun may mayatong ti kasta agam ti agbisbisyo Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodan. At idugman na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Ikwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldoak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Naginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas na kita anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day taapas kan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abak nang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abak nang. Numat ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay.
Saan kamin nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatangkon. Nagito'y man eh. Oh. Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka matitibadom. Tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela ah. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobas sit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000 tapag gatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Nadamot trabahom iti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong agabrodak man langan. Ay, panagrik nakat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay woy, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na dito? Kaya't nati makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano panagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybayak no talaga akayat na ti agabroad. Palubusak apay kat ta saanan nga. Naimbag nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Tapay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mo't serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y met aman nalon ti utangam. Amok nga na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginaan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa'y. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginaan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati isusuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Tapasig ang nginginaan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni baket ko no katapusan. Agbayad na kadagos.
Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Ano, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Nakasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo ni ti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ti. Manumod lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagdayta 5,000 kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan day kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Oo nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma ante. Naggapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tayo tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. Tanda kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dayjaykan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apa Edwin, anya ti bagam? Ay, yaman at sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, namagat la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apa ya? Kwa, apay, di ka kadi pa agpaw-it, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, nagpaw-itak man. Sana si kati pagpaw-itak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipaw-paw-itak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay nga yakasta. Siyak ti asawa mo sa bali, ti paw-itam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga ijebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsing-singir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi yung utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmot tulungan di asawa kamang bayad ka dagi dyan. Inung-ung tan nakit din.
Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iji balasiw taaw. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagdiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awan intad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan naktaday jay. Di nak obligaan, tadi ka inobliga idi siyak ti nag-abroad. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana day ta dyan, Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita day ta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo dyan, no? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damatun. Sapay la ko mga rud Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam djanaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Djanaw, di kay pala agdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos kunak may. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit-kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin-agin kalaang. Ngam no siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinubiam. Sigurado, adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nubiam. Ado, tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak day jay. Iso ada say-saya at no sinaamaw. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw, tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maaramidan na. Ay,
Sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang iti dayta, tatang. Saan yanaw? Isaw aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmet ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinobya. Aha! Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sakayo ka nang tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun day takin kwa na. Numamuan ni nanang day ta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung mutan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala. Pangasim, di mo ibagbaga day ta. Agululakit di day jay. Kan may sa napalabasan day ta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ka ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga road. Kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dyan babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nan to ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutingak nga may. Ang mga no anderen nan to jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Apay, diyo kaya't ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatek ni Diana, nanang. Kat pa nga asyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong naita. Ayos lang naita, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo.
Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kadatatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Ta di na ibagbagay ti ure asino ti may papaniti na palabas yo. Nungay maamuan ni nanang mo. Anilat sawanan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angelina kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda dyan o kundayan ha. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na dyan. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na dyan a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumay bayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita mo ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta intunbi ka? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amangi marcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Ammo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason, nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Dayta kadilaeng ti imbaga na arason. Wen mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang. Saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakman lukwan. Una nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay. Di hustaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta.
Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Amangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan ka iti trabahom ita dyan tama iliwak manunkan ka no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamot dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmaleng. Agmin na sahit at no makarelax ta. Sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabahom ita Janaw. Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang, pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, agenroll man ang nagidya po ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan ba't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga medya asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ka dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Kun saan na ka no nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat ngamin nagpampanunaw. Anya ngay, di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit din ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Kilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ay, ure, diya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno adalang may itid na kanyak akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ta kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na.
Naimbag no umanugot ni Janaw. Jackpot siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin, tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanam. Anya ang maibulgar asasawamot dyan oh. Tangay papanawan na kami ni tatang diti balay. Panawan nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasinsya kayong tatang. Jak kuman ibaga da ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kon ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya, pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakan. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Anya? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama dito balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo dito balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano. Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau, agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bagat. Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapoy ti imbagam Janaw. Apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbagak tatang. Uy, angam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimot. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manan iti trabaho. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Sa akludak mait, nga dapat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Sa nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak bye-bye ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Kaagim bagmet la adagos ni nanang mau.